rataoge cake adi halwa mege terega himene dive rataoge terega ashikyo kanamadu mege eturu divige dutaka maqbul cheese cake ek flavor ege terega passion fruit blueberry oreo strawberry mege eturu bes ek flavor tawge cheese cake cake ge wattar tawge full cake slice nuata poti adi cupcake order debu mali adi hulmale kometanaka adi bili mali retirement alla duda meru angaya fevaru ibadu ege wattaruge cake adi halwa ege wattaruge ege rataoge cake adi halwa mege terega himene dive rataoge terega ashikyo kanamadu mege eturu divige dutaka maqbul cheese cake ek flavor ege terega passion fruit blueberry oreo strawberry mege eturu bes ek flavor tawge cheese cake ge wattar tawge full cake slice nuata poti adi cupcake order debu mali adi hulmale kometanaka adi bili mali retirement alla duda meru angaya fevaru ibadu ege wattaruge cake adi halwa ege wattaruge ege rataoge cake adi halwa mege terega himene dive rataoge terega ashikyo kanamadu mege eturu divige dutaka maqbul cheese cake ek flavor ege terega passion fruit blueberry oreo strawberry mege eturu bes ek flavor tawge cheese cake ge wattar tawge full cake slice nuata poti adi cupcake order debu mali adi hulmale kometanaka adi bili mali retirement alla duda meru angaya fevaru ibadu ege wattaruge cake adi halwa ege wattaruge ege rataoge cake adi halwa mege terega himene dive rataoge terega ashikyo kanamadu mege eturu divige dutaka maqbul cheese cake ek flavor ege terega passion fruit blueberry oreo strawberry mege eturu bes ek flavor tawge cheese cake ge wattar tawge full cake slice nuata poti adi cupcake order debu mali adi hulmale kometanaka adi bili mali retirement alla duda meru angaya fevaru ibadu ege wattaruge cake adi halwa Assalamu alaikum mobile application ge divi tutorial wagi page marhaba algon mi shahin algon ge hal dirad kure be ti war rangol algon ge duwa ki adi ummida ki huriya farato ko se hal gabun adi wali ko mole farato ka awashi fa kan ede denga subscribe mukra farato ko subscribe kolla de bawa eron auto notification liben pasha den komme video share ge nimen de mane balla wala e mi application ge malumat de munda algon de baden ituru malumat me malumat ke noliben video wakisa bagun uttali manota skip kolli maka for algon kiyal de me oleni dive nota tana keyboard e beenum purane go Play Store ge sebavore payavaru eki keyboard ta dive nota tana lieve egetere mi for algon kiyal de me oleni dive ve sad ingires vis lieve keyboard e keyboard me kiyani Google keyboard mate keyboard ama search kura baga Google keyboard jahali mannane Google ge me keyboard astu me kiyani keyboard the Google keyboard me keyboard ki ingires vis dive ves ade ge turum baavaru eki bastakon lieve keyboard e keyboard algon me kiyal de sababaki amossekane dive keyboard en alafikama waanama ingires liam beenu wejikama waanama jene anikka setting nak gos badal kura me keyboard sama install fittale me
install wan den algondu ituru maalumati tiya befuluna dena e by keyboard ta beenun kuraruge security ge masal ta hunnakama by faratuge balgonda be sual kure e wagutuki Google Play Store un download kurima ege security by features tan algondu dakkalana komme Android ge komme epes komme duwak sam waki warka befulun eba check kure security features ta ege turun komme duwak sateka billion wargina epu test kurakama miyoti mikala maalumat ta libena algondu midannawani video ekkom ballawalevi mihar mendi keyboard ge me keyboard phone an install vefa den eme furutama phone ga me keyboard himanane go eme furutama application holwala fa dane me enable in setting na setting na devene ane phone ge setting teriya gosvis enna me salgondu me kiyal dene me application terin dane go egutama me enable setting na gosfa keyboard on kurane me keyboard me gboard select kofa on kolla on kolli manan password credit card fa takit mege liyamunda record kore dan kama enna mes Google keyboard me hatana kan adi mika levves kamako go samale hinga fa ekkamaka fenna ganne demeni keyboard phone beenu kore gama dekutama me select input method gosfa keyboard hama select kolla engama danna fitalima adane setting gama bayavar kantattaken eba hori egotun eme forta mindi language mi bas edukuru itanun eme forta hama edu keyboard gosfa itanun hama mihiri hama bayavar ekeki basta itanun hama divei bas hodan divei nuata matige men saachu baga divei jahadima sannane divei den hama divei hodafa divei keyboard eran innane fenna hama itanun danna fittadima divei basse edukure woni den hama ituru keyboard nuata bahen edukuram beenu kam hama edu keyboard gosfa beenu bahe misal ka hindi arabi gotun hama bayavar basta mihunna mitanun hama beenu bahe select kollima annane ihar medi divei bas nuata divei keyboard nuata thana keyboard phone setu kurevifa wara boda maruhaba miharu phone ka medi divei bas edu kurevifa den algon purin denne gota me keyboard algon me kiyal dini divei mes ingiresi mes lieve keyboard ka terunu ja nawasava setting na gosla ami duniyen hemina tana fitalim anna ingiresi keyboard engama itana fit
අනික සිස්තයාරුගේ වගුත් කොල කෆා ගේ ස්පොන්සාය මෙගඩි අනික මේ ආසම